Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Monsieur, Monsieur le maire de la ville de Bukavu, nyakubahwa guverineri wungirije, nyakubahwa meya w'umujyi wa Bukavu, banyacyubahiro abayobozi b'ingabo n'abapolisi, barimo umuyobozi wa brigade n'umwungirije, banyacyubahiro bagize guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo, de la province, banyamakuru n'abandi bashyitsi mwese mwaramutse. membres uyu munsi nifuje kwiyambaza mbere na mbere abaturage bo muri Kivu y'Epfo muri rusange ndetse n'abakarere ka Uvira by'umwihariko. Mu minsi ishize nk'uko mubizi, intara yacu by'umwihariko ndetse n'igihugu cyacu muri rusange byanyuze mu bihe bikomeye byaranzwe n'amakimbirane, amacakubiri n'akarengane. Ariko nubwo ibyo bigeragezo byabayeho, abaturage b'abanyekongo bagaragaje kwihangana, ubutwari n'urugero rwiza rwo kudacika intege. Ibyo byagaragariye cyane mu karere ka Uvira, aho abaturage bagumanye umutima ukomeye n'icyizere cy'ejo hazaza nubwo bari mu bihe bigoye. vous le savez, Aha abaturage bagaragaje icyubahiro, ubumwe n'ubushake bukomeye bushobora gutsinda ndetse no mu bihe byijimye kurusha ibindi. Iyi nama n'abanyamakuru ifite intego yo kugeza ku baturage ubutumwa bune bw'ingenzi bugaragaza icyerekezo cyacu, ibyo twiyemeje n'intego zacu z'uyu munsi n'izo mu gihe kizaza. de l'AFC en Afrique, Ni muri uyu mwanya nifuje gutangira n'ubutumwa bumwe bworoshye, busobanutse ariko bufite uburemere bukomeye. Mbwira abaturage b'akarere ka Uvira aya magambo nyavuga avuye ku mutima wanjye rwose. le peuple a Kuki? montré Kuko muri mwe hari ababuze abagize imiryango yabo, hari n'abambuwe imitungo yabo kubera ubugome bukabije guverinoma ya Kinshasa yagize ubwo yarasaga ibisasu mu bice bituwe n'abaturage, bikica bamwe muri bagenzi bacu. Nshaka kongera kuvuga kandi nk'uko bivugwa mu Giswahili, pole, mbashimira byimazeyo kandi mbagezeho akabaro k'imbamutima n'impuhwe zanjye zose ku miryango yabuze ababo no ku bantu bambuwe ibyabo. Uvira ntiyabohowe gusa, Uvira yahagaze yemye, kandi ibyo byose ni mwe mubikesha abaturage b'intwari, bagenzi banjye b'abanyekongo bo mu karere ka Uvira no mu mujyi wa Uvira. Munyemerere mbibutse intsinzi enye mwagezeho, si intsinzi zaturutse ku ntwaro, ahubwo zaturutse ku butwari bw'imitima yanyu, ku cyubahiro n'ubutwari bwanyu. ont perdu leur famille. Mugaragaje kwihangana kudasanzwe mu myaka myinshi ishize, mwahanganye n'ibitero byitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye ku muryango n'amoko, kwimurwa ku gahato no gusenywa k'ubukungu. Buri gihe umwanzi yibwiraga ko yabamennye cyangwa yabaciye intege, mwongeye guhaguruka musubizaho amasoko yanyu, mwubaka imiryango yanyu kandi mwongera kubyutsa icyizere. Turabasaba kudacika intege, Au fond, turabasaba kudaha urwango no kwanga kwinjizwa mu rwobo rw'urugomo rudashira. Nta ntsinzi ibaho yubakiye ku gutsemba abandi. N'uyu munsi kandi kubohora imijyi n'uduce twinshi two mu karere ka Uvira byakozwe hatabayeho imirwano ikomeye, bityo bigafasha kwirinda gutakaza ubuzima bw'abantu nk'uko byigeze kugenda mbere. Mwitaye ku kurinda umutekano w'abaturage benshi mu duce dutandukanye de la ville d'Uvira. ndetse no mu mujyi wa Uvira. Les 4 victoires Aha abaturage bagaragaje ituze, imyitwarire myiza n'ubumwe. Iyi niyo ntsinzi yanyu ya mbere. Intsinzi ya kabiri ni iy'ubumwe bw'abaturage. Turabasaba gushyira imbere ubumwe n'ubwiyunge, aho kwijandika mu mitwe yitwaje intwaro. Mu gihe ahandi mu gihugu hari hararuhamye
Uvira abaturage bafatanyije n'abayobozi bamwe bo mu nzego z'ibanze bahisemo inzira y'ibiganiro. Niyo mpamvu tubasaba gushyira imbere ibiganiro hagati y'amatsinda n'imiryango itandukanye. Dusaba abagore kugira uruhare mu guhosha amakimbirane. Turasaba urubyiruko kwanga gukoreshwa no kuyobywa. Turasaba imiryango yose muri rusange kuvuga oya ku ntambara ishingiye ku baturage ubwabo. Tubinginze kurinda no kubungabunga ubumwe hagati y'amoko yose atuye muri aka karere: Ababembe, Abanyamulenge, Abafurero, Abarundi, Abavira, Abashi n'Abahavu n'abandi benshi nshobora kuba ntavuze bose. Nta muryango n'umwe ushobora kubaka ejo hazaza he mu gutinya undi. Iyi niyo shusho ya kabiri mwagaragaje mu rugero rwiza. Ndongera gushimangira umuhamagaro wo kubaka ubumwe, kwihanganirana, gukundana no kubana neza hagati y'amatsinda yose atuye muri aka karere. Nta kibazo cy'umutekano na kimwe gikwiye kuba urwitwazo rwo gukongeza amakimbirane ashingiye ku baturage. Intsinzi ya gatatu ni yuko mwaharaniye kurengera ubukungu bw'iwanyu n'umutungo w'abantu ndetse n'uw'umuco. Nubwo mwahuye n'iterabwoba, ibitutu ndetse no guhura n'ibibazo by'ubukungu byashyizweho n'imitwe yitwaje intwaro iterwa inkunga n'ubutegetsi bubi bwa Felix Tshisekedi. Mwabungabunze imirima yanyu, amato yanyu, inshundura zanyu zo kuroba, ibikorwa by'ubucuruzi, amasoko n'imihanda byakomeje gukora. Mwafashe iya mbere mu kurinda amashuri yanyu, insengero, ibikorwa remezo, inkombe z'amazi, imisozi, inzego zanyu n'ahantu hose hafite amateka n'urwibutso rusange. Mwanze ko bisenyuka, ibibumbatiye umwirondoro wanyu n'ishema ryanyu. Mwemeye kandi mwakira abimuwe mu byabo baturutse i Bukavu, Ifizi, Iminembwe n'ahandi nk'abavandimwe banyu aho kubafata nk'umuzigo. Iyi niyo ntsinzi ya gatatu mwagezeho. Intsinzi ya kane ni uko mwahisemo amahoro, atari ukubera intege nke, ahubwo bitewe n'imbaraga z'ubunyangamugayo. Sosiyete sivile yanyu yagaragaje imbaraga nyinshi mu bihe bikomeye. Mwagiye mu myigaragambyo y'amahoro, mwifatanyije mukomatanya imbaraga zanyu mu bihe by'ibiza, by'umwihariko imyuzure yabaye mu mwaka wa 2020. Mwahanganye n'ingamba zose zagamije kubacamo ibice no kubateranya. Mwacungiye umutekano w'utugari twanyu kugira ngo mwirinde ubusahuzi. Mwarinze ubutaka bwanyu binyuze mu bumwe aho kuburengera mu gusenya. Iyi niyo ntsinzi ya kane, kandi ni naryo somo rya kane mwatanze abaturage ba Uvira. Mwabaye ingabo irinda intara yose. Uyu munsi kimwe nuko byari no mu gihe cyashize, mu gihe utundi turere twajegajega, mwakomeje guhagarara mushikamye. Mu gihe ubwoba bwari bwinjiye ahandi, mwakomeje kwemera. Mu gihe umwanzi yashakaga gutera imbere, yahuriye ku butwari bwanyu. Kwihangana kwanyu kwabaye urukuta rukomeye. Ubumwe bwanyu ikiraro gikomeye. Ubushake bwanyu ubutumwa bwohererejwe Repubulika yose. Uvira nicika intege, Uvira irinda. Imyitwarire yanyu yagaragarije igihugu cyose ko icyubahiro gishobora kuba igisubizo ku mibabaro, ko amahoro ashobora kuba ihitamo rya gihanga, ko kwihangana bishobora kuba intwaro, kandi ko ubumwe bushobora kuba igihome gikomeye kurusha imitwe yitwaje intwaro iyo ari yo yose. Muri urugero rwiza, muri icyitegererezo, muri gihamya kizima cy'uko imbaraga z'abaturage zidapimirwa ku ntwaro bafite, ahubwo zipimirwa ku ndangagaciro barinda.
mu izina rya AFC M23 na guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo, mu izina ry'amateka, mu izina ry'ukuri, mbashimiye byimazeyo ukwihangana kwanyu, imyitwarire myiza n'ubutwari bwanyu nibyo byatumye ubu bwigenge bushoboka. Urugamba rwanyu ntirurangirira hano, ariko uyu munsi tuzi neza iki: igihe Uvira ihagaze, Repubulika yose irahagaze. Murakoze baturage ba Uvira, murakoze ku rugero mwatanze, murakoze ku budahemuka bwanyu ku mahoro no ku cyubahiro cy'ikiremwa muntu, murakoze ku budahemuka bwanyu ku barwanyi ba AFC M23, abanyekongo n'abanyekongo bose bo muri Kivu y'Epfo. Igihe kirageze cyo kuvuga mu ijwi rikomeye nk'uko amateka abidusaba. Kuva kera na kare igihugu cyacu kimaze igihe kirekire gifashwe bugwate n'imiyoborere irangwa na ruswa, gusahura umutungo w'igihugu, kugendera ku nshuti n'abo mu muryango n'irondakarere. Imiyoborere yanyereje umutungo w'abaturage, igaca intege inzego z'igihugu, igatamba urubyiruko rwacu kandi igatesha agaciro ubwigenge bwacu. Uyu munsi turabivuga dufite uburemere n'ubushake bukomeye. Iki gihe kigomba kurangira, tugomba guhagurukira hamwe. Ubutegetsi bwagambaniye icyizere cy'igihugu, bwatereranye abaturage mu bukene n'urugomo. Twahisemo inzira yo gukanguka kw'amateka, inzira yo kongera kubaka leta, inzira y'icyubahiro. Banyekongo, banyekongokazi, banyacyubahiro, AFC M23 si umutwe ugamije gucamo abanyekongo ibice, ni umutwe wo kongera kubaka igihugu, ugamije kugarura icyizere no gushyira hamwe abanyekongo bose. Kuri abo bose mu rujijo n'agahinda bafashe intwaro, igihe cyo gukomeza kubacamo ibice cyararangiye. Turabahamagariye mu buryo bukomeye kandi bw'icyubahiro, mushyire intwaro hasi, musubire mu mijyi n'ingo zanyu, mufate umwanya wanyu mu muryango mugari w'igihugu. Buri wese ahitemo cyangwa gukorera Repubulika mu nzego zacu z'umutekano zigenzuye kandi zubahiriza amategeko, cyangwa gusubira mu buzima busanzwe ku mirimo ye mu muryango w'abakongomani, mu cyubahiro cye nk'umuturage usanzwe muri sosiyete sivile. Ku rugamba rwacu rutari urwo kurwanya abanyekongo, ntirurwanya imiryango yacu, ntirurwanya abaturage bo mu misozi, mu mijyi cyangwa mu mibande. Urugamba rwacu ni urwo kurwanya akarengane, ruswa, gusahura umutungo w'igihugu n'irondabwoko, ibindi byose bibangamira iterambere rya Kongo kandi bikabuza iki gihugu kuba igihangange gikwiye kuba cyo. Turambuye ibiganza by'ubwiyunge ku bahungu n'abakobwa bose b'iyi ntara yacu, nk'uko General de Gaulle yigeze kubivuga mu bihe bikomeye. Intsinzi iba iy'abihangana, ariko ejo hazaza haba abashobora guhuza abandi. Iri jambo turarigira iryacu, turarishingiraho mu rugendo rwacu. Nta muntu n'umwe dukesha, nta muntu n'umwe dushaka guheza, nta muntu n'umwe dushaka gutesha agaciro, nta muryango n'umwe dushaka gucamo ibice. Icyo dushaka ni ukubaka intara, kugarura leta no gusubiza Kivu y'icyubahiro n'imbaraga byayo. Ibi nibyo bita kugarura ububasha bwa leta. Buri wese n'umwe irihamagarwa, buri wese yumve irihamagarwa. Igihe kirageze cyo guhitamo igihugu. Bahungu namwe bakobwa ba Kivu y'Epfo, by'umwihariko ab'akarere ka Uvira, amateka ntababarira kudafata icyemezo, ntababarira guhagarara ntacyo ukora, ntababarira guceceka mu gihe abaturage bababaye. Duhamagara buri wese, umuturage wese, igitekerezo cyose, urubyiruko, abakuru b'imiryango, abanyacyubahiro n'abarwanyi, nimwinjire mu nzu imwe y'igihugu.
muhitemo amahoro, muhitemo icyubahiro, muhitemo repubulika kongo ikeneye abana bayo bose. Nta n'umwe ugomba gusigara hanze, nta n'umwe ugomba guterwa, nta n'umwe ugomba gukomeza kurwanya umuvandimwe we. Aucun ne doit continuer à se battre contre son propre frère. Twese hamwe dushobora gushyira iherezo kuri ruswa, ubukene, akarengane n'amacakubiri yahanze igihugu cyacu. Twese hamwe dushobora kongera kubaka leta ishoboye, irangwa n'ubutabera kandi yubahwa. Twese hamwe dushobora gufungura ejo hazaza hashya igihugu cyacu. Ku muryango mpuzamahanga, ku bafatanyabikorwa bacu bo mu karere no ku bihugu by'inshuti, ndavuga mu bwumvikane no mu bushake bukomeye busabwa n'inshingano z'amateka AFC M23 yikoreye. Ibibazo intara yacu irimo ni ibihe bikomeye, ariko ntibidutera kwibagirwa amahame shingiro. Agaciro ntavogerwa k'ubuzima bw'umuntu, icyo cya buri wese, iyubahirizwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Mbere na mbere umutwe wacu ukora ushingiye ku bumuntu no kwitwararika, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye aho amarangamutima ashobora kuyobya rubanda. Turashimira ihame rimwe ryoroshye kandi rikomeye. Nta mpamvu n'imwe niyo yaba iboneye gute ishobora kurengerwa hatitawe ku cyubahiro cy'ikiremwamuntu. AFC M23 ikomeje kwiyemeza byimazeyo kubahiriza amasezerano mpuzamahanga, amahame agenga ibikorwa by'ubutabazi, kubaha inkomere, kurinda abasivile no gufata neza imfungwa z'intambara mu cyubahiro gikwiye. Iri ni ihame shingiro, ni umurongo utagomba kurengwa, n'ibisabwa mu myitwarire y'inyangamugayo. AFC M23 ntabwo izigera ireka na rimwe icyo kintu. Hanyuma tuributsa ingabo za FARDC n'izindi ngabo z'amahanga zinjiye muri iyi ntambara. Igihe kirageze cyo gusubira mu bihugu byanyu, tubibwira mu mwuka w'amahoro no mu nshingano z'akarere. Turahamagarira ingabo zose z'u Burundi n'izindi ngabo z'amahanga ziri ku butaka bwacu guhita zisubira mu bihugu byazo mu buryo butuje kandi bukurikije amategeko. Umwanya wacu urasobanutse neza. Nta rwango dufitiye abaturage b'ibindi bihugu, nta bushake dufite bwo guhangana n'igihugu na kimwe gituranye. Dushaka kubungabunga umubano w'amateka uri hagati y'ibihugu byacu. Uburundi buzakomeza kuba igihugu cy'inshuti n'umuvandimwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bacu bahuzwa n'aho dutuye, n'amateka n'umuco ndetse n'igihe kizaza dusangiye. Ubu butumwa ntibugamije gucamo ibihugu ibice, ahubwo bugamije kugarura icyubahiro ndetse no kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Byongeye kandi turatangaza ko abasirikare bafashwe bazafatwa mu cyubahiro kandi bazasubizwa mu bihugu byabo. Reka mbivuge mbitsindagiye, abasirikare bose bafashwe bazarindwa, bavurwe igihe bikenewe, barindwe ihohoterwa iryo ari ryo ryose kandi basubizwe mu bihugu byabo hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Ibi si inshingano gusa, ni n'ikimenyetso cy'ubumuntu n'ubuhamya bw'uko twanga ubugome n'ubunyamaswa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kuko ubunini n'agaciro k'umutwe w'igihugu cyangwa w'abaturage bipimwa n'uburyo bitwara n'abo bahanganye n'iyo baba bararwanye nabo. Ubu butumwa kandi bugenewe umuryango mpuzamahanga. AFC M23 ni umutwe ugamije gukemura ibibazo, gukuraho urujijo no kugarura ituze. Turashaka guha abafatanyabikorwa bacu icyizere ku mpamvu z'ubwigenge n'inyungu rusange.
muri Afurika no ku isi hose ntituri umutwe w'imirwano cyangwa w'akajagari, turi umutwe w'itegeko w'inshingano kandi w'ubumuntu. Twubaha imbibi z'ibihugu, ubutegetsi bw'ibihugu, amasezerano ya diplomasi n'ubufatanye mu karere. Turamagana burundu ibitekerezo byo kwagura ubutaka cyangwa kwigarurira iby'abaturanyi ku ngufu. Intego yacu irasobanutse: kugarura amahoro, kurinda abasivili, kugarura ituze no gufungura inzira y'ibiganiro by'akarere bishingiye ku kubungabunga uburinganire n'icyubahiro hagati y'ibihugu. Dushaka amahoro, dushaka ituze, dushaka ubufatanye mu karere. Nta gihugu cy'inshuti kigomba kumva cyugarijwe, nta musirikare wafashwe uzacibwa intege cyangwa guhezwa, nta gihugu gituranyi kizafatwa nk'umwanzi. Murakoze.